Može, može. Hvala lijepa. Obično ja ne javim Kristinu, a sad Kristina najavi mene, pa smo, evo, baš dobro. Da ja se sakrio traga. Dobar vam dan i dobro nam došli. Meni je drago da vas mogu pozdraviti. Ja sam Siniša Bronić, voditelj razvoja poslovanja za portal Edukacije HR. I mi organiziramo ovakve seminare i edukacije gdje se nešto u vrlo kratko vremena može staviti nešto jako korisno što odmah možete staviti u funkciju. Tako da ja neću gubiti vaše vrijeme, ja ću probati biti brz i koncizan da mi kolegica Alemka ne kritizira da sam predugačak. I želim vam uspješan seminar. Ono što bi vas ja zamolio dvije stvari da napravite s ovim seminarom, ne samo s ovim, na bilo kojom edukacijom. Kad završi ova edukacija, dok vam je sve friško i dok se sve dobro sjećate, dajte si to rezimirajte odmah. Tu. Ovo je bilo najvažnije, ovo je bilo dobro, ovo je bilo... Napravite si neki, 2-3 točke najvažnije koje ćete staviti odmah u funkciju. To će pomoći vama da sistematizirate znanje i iskustvo koje ste ovdje čuli. Druga stvar koju bih vas lijepo molio da napravite, nemojte puno čekati, sutra prekosutra je vikend, ali recimo već drugi tjedan, ponedjeljak, utorak, napravite jednu malu prezentaciju za vaše kolege. Onoga što ste čuli i vidjeli. I to napravite na način da uzmete ono što je najkorisnije za te vaše kolege i to znanje im prenesite. Tako da bude vas više u vašim zajednicama, u vašim organizacijama koji mogu imati koristi od tog znanja. Na taj način ćete najbolje podijeliti to znanje, biti svi zajedno, moći rezonirati na isti način i imati najveću korist od edukacije. Ove i bilo koje druge. Znači, to je uvijek dobar pristup. Prvo sebi napravite rezime, sistematizirajte si to znanje, ali dok vam je to friško, to za tjedan dana 80% toga isparilo. I isto tako podijelite to sa vašima, morat ćete se još jedanput skoncentrirati, a i njima ćete dati ono što ste vi donijeli. Evo, ja neću više, gospođa Androlić, izvolite dalje. Hvala vam lijepo, želim vam ugodan i koristan seminar. Doviđenja.